Dragi posetioci, reći ću nešto o srpskoj opštini ili zajednici u Trstu u toku 18. i 19. veka. Naravno, o ovome se može dosta govoriti, jer srpsko stanovništvo već krajem 14. veka, posle Kosovske bitke, beži na razne teritorije, pa između ostalih i na teritoriju Italije. A što se tiče Trsta, sam arhimandrit Nikola Dučić 1868. napominje da je grad dobio naziv po slovenskoj reči Trstika, to jest Trska, koje je bilo dosta u okolini, na morskoj obali. Danas Trst ima negde oko 210.000 stanovnika, a ono što je važno istaći da je austrijska carica Marija Terezija poveljom iz 1751. godine dozvolila stanovništvu da osnuje crkvu, školu, da se mogu doseljavati i doista to se i desilo, tako da je 1751. godine osnovana, sagrađena crkva Svetog Spiridona, jedan izvanredan objekat koji će kasnije poslužiti mnogima koji su gradili svoja crkvena zdanja. Međutim, bio je spor oko toga kome treba ona da pripadne, da li Srbima ili Grcima, pa su ugledne porodice uspele da isplate Grcima, tako da je to postao srpski sakralni objekat. Ispostavilo se da upravo u drugoj polovini 18. veka je stanovništvo počelo sve više da se naseljava, i to sa područja Boke Kotorske, Dalmacije, Bosne, Hercegovine, i upravo na području Trsta su živele, radile mnoge poznate porodice, pa evo poznate porodice Kurtović, jedan čuveni brodovlasnik, trgovac, mecena Jova Kurtović, zatim Gopčević, jedan od poznatih bio je Spiridon Gopčević, astronom, poliglota, naučnik, Kvekić, porodica Riznić, Nikolić, Kovačević, Kurtović, Teodorović, Nikolić, Frušić. Eto, to su samo neke od porodica koje su živele i obeležile jedan deo prošlosti Trsta. Kada već govorim o tim pojedinim porodicama, one su uspostavile izvanredne odnose što se tiče zanatstva, trgovine, naročito brodogradnje i sa Rusijom. Jedno vreme tamo je sveštenik bio Vičentije Rakić. Vičentije Rakić je tu proveo 11 godina, od 1799. do 1810. godine, koji je bio u manastiru Fenek, a onda je otišao tamo i bio je sveštenik u crkvi Svetog Spiridona, koji je dosta podržavao književna dela. I upravo neki istaknuti trgovci, brodovlasnici će podržavati i ostale književnike, pisce koji su dolazili iz Srbije, Crne Gore, a među njima dolazili su Vuk Stefanović Karadžić, Lukijan Mušicki, zatim knez Mihajlo Obrenović, knjaz Danilo. Upravo knjaz Danilo Petrović se i oženio iz Kvekića od trgovca Marka Kvekića ćerkom Darinkom, i s njom je imao ćerku Olgu. I zaista veliki broj je tih ličnosti, teško je sve to nabrojati, a mogu istaći da je jedno vreme u Trstu boravio od 1802. do 1806. prevodilac, književnik Dositej Obradović, koji se dosta zbližio sa Vičentijem Rakićem,
uspeo je da prikupi značajna novčana sredstva i onda na poziv vožda Karađorđa došao je u Srbiju. Podsjetimo se da je Dositej Obradović postao prvi popečitelj prosvete 1811. godine, a upravo na poziv Dositeja Obradovića i Vićentije Rakić će doći u Srbiju i postaće prvi rektor bogoslovije koja je počela sa radom 1810. godine. Kasnije Vićentije Rakić će ponovo vratiti se u manastir Fenek, umre 1818. Atanasije Stojković je dobio novčanu pomoć upravo od Tršćana i tamo je štampao neka svoja dela. On je autor prve fizike, prvog štampanog dela na slaveno-srpskom jeziku, koji je bio profesor univerziteta u Harkovu, prvog novijeg romana u srpskoj književnosti, tako da će upravo u Trstu biti stecište naročito u 19. veku značajnih ličnosti. Tršćani su pomagali gde god je bilo moguće na književnom polju, naročito su pomagali, evo, navešćemo i Petra II. Petrovića Njegoša, koji je tamo štampao i svoje delo Lažni car Šćepan Mali. I upravo Tršćani su bili ti koji su održavali izvanredne veze ne samo sa pravoslavnim svetom, nego i sa zemljama u Sredozemlju, tako da su mogli da dođu do značajnih iskustava, znanja, umenja. A moja preporuka je, ako bi hteli da se nešto više osvrnete na život i delo istaknutih Tršćana, porodica, ličnosti, pogledajte jugoslovensku miniseriju Jastuk groba mog iz 1990. godine. Reditelj je čuveni Sava Mrmak, koja govori o putešestvima Dositeja Obradovića, između ostalog kako je on provodio vreme, dane u Trstu, s kim je došao sve u kontakt, upoznao se. Jedna izvanredna serija gde se pominju i te istaknute ličnosti porodice, a izvanredno, moramo priznati, je odglumio Dositeja Obradovića naš eminentni pozorišni filmski glumac Rade Marković, otac čuvenog reditelja Gorana Markovića. Zatim imamo tu Miodraga Krivokapića, Rahelu Ferrari, Vesnu Trivalić i tako dalje. O Tršćanima, o srpskim ličnostima sačuvanoj literature, vidimo, može se reći maltene što god je građeno, tu je imala donekle upliv i srpska cigla, po znacima navoda, srpski materijal, radnici, tako da će Trst postati meka ne samo srpskog stanovništva, nego će i ostali pokušati da nađu stecište, da pronađu sebi srodne veze na bilo kom polju, da se oforme kao ličnosti, da štampaju svoja dela. Evo, dragi posetioci, pokušao sam, možda je to bilo na prečac da kažem nešto o crkvenoj opštini i uopšte o srpskoj zajednici u Trstu u 18. i 19. veku, jer stvarno može se navesti veliki broj i ličnosti iz Srbije koje su tamo dolazile. Nadam se da ste me razumeli, bar donekle. Hvala vam, živi bili.